I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar LPKRI BAI hari ini mulai penanaman perdana jenang di kebun LPKRI BAI. Hanya itu, untuk itu kami keluarga besar LPKRI BAI bersatu. Baik, bagaimana Pak Staf daripada pengembangan LPKRI BAI untuk menyampaikan pencerahannya tentang pembibitan ini pada hari tentang penanaman ini. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semuanya mendapat ridhonya. Hari ini persisnya hari Minggu, kita ada di lokasi Rokan Hulu. Ini adalah sebetulnya kebun pribadi Pak Sebin, cuman beliau peruntukan untuk lembaga PKRI dalam hal budidaya jenang yang akan kita lakukan. Dan kebun ini itu perlu kita ketahui, nanti kita akan jadikan trial project kita. Ini seluas 7 hektar Pak ya? 8 hektar, dan insya Allah nanti ini akan kita budidayakan semuanya, tapi step by step perlahan. Oke, saudara sekalian, hari ini juga kita akan tanam perdana, jadi kita mesti akan liput bagaimana cara penanaman yang baik dan benar. Satu hal yang mesti dipastikan, bibit harus punya label sertifikat. Pertama, yang kedua, kita bisa lakukan penanaman dengan lubang jarak sekitar 40 x 40. Itu tahapan kedua. Yang ketiga, kita rekomendasi pupuk kompos sebelum ditanam itu sekitar 1 kilo satu pokok. Silakan masukkan Pak Ketua. Oke. Yang kedua, rekomendasi pupuk tersebut lembaga LPKRI mempunyai produk sendiri, yaitu bermerek Dano PB19. Kenapa ini jadi rujukan rekomendasi?